على خديك والأنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. نام سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يطرد اللذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. عدتك حالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحسبين. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدد من الفعل الجميل كرام ضيف ألم برأس
si ghairi muhtashimi daifin alama bira si ghaira muhtashimi maula salli wa salli Rasul Allah salamun alayka Rafi wa syani wa daraji ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in kafati lawliya syuhada salihin aynama kanu ahalat arwah min masyariqil ardil magharibiha bari wa bariha khususan dari mu'allif hadal kitab al-imam as-suyuti thumma ila arwah amwatina wa amwati mabatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in thumma ila ashabi hadal maqam al-jad abdu zawjati al-walid ahmad bin abdullah ikhwana thumma ila arwah amwatina wa amwati mabatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in ghafarallahu lahum wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an thumma yahbitu Thumma yahbitunu li kari-kari ini kaya. Thumma yahbitunu li kari-kari temurun sapa al malakani malaikat loro al ghalidhani kang kasar sapa si karone malaikat sapa si malakani yakhriqani kang bedah kang nyigar kang bedah sapa si malakani nyigar al ardha ing bumi bimukhalabihima kelawan siung lurune kelawan siunge malakani wa huma utawi karone malakani sinten niku iku mungkarun malaikat mungkar wa nakirun al malaikat nakir. Seterusipun setelah pembahasan tentang ammati adzabil gabri minal baul mayoritas orang siksa ning alam kubur nikah ya azab sebab bagi akeme tak bersih yakni ki nanggung najis karena beda empat perkara sepacet harus dihindari nikah se memperberat dalam alam kubur. Pertama al-kadzib guru nikah juga termasuk minal kabair al-kadzib nih guru. Beda guru se mubah guru mubah yang kibaneka al-kadzib mubah kadzib guru se sampeyan ngalem binenah atau bereng bine ngalem laki nah mubah kuya macik ratin dia padahal ila daya jia kuwa pun ngali balik ke topak lek padahal ngali balik bukak mongku asli nih ngalem ngak neka untuk litafrehi galbiha untuk meseneng aten orang bine walaupun guru mubah. Beda guru saya wajib guru na tetap hukum guru yakni larang guru cuma karena beda qarinah beda sesuatu saya mengharuskan guru. Contoh beda orang niat jahat di mabung kona fulan bin fulan ngebebedung masalah mengancam keselamatan orang lain karena hukum menjaga darah cak sampai mengalir cak sampai terjadi pembunuhan nikah hukum wajib. Nah, maka guru pun hukuman apa? Wajib. Karena beda qarinah beda sesuatu saya mengarah deka kewajiban untuk menjaga darah atau nyawa seseorang. Karena rimone kebala dikit materi ya. Karena matein orang nikah hukum haram maka ya cak sampai cucur berarti dosa.
maka guru pun hukumnya wajib. Nah, guru badasi mubah. Nah, tetap guru yang nyama guru, carpak nyama kadib. Yang rata-rata orang guru ini kan, yang rata-rata yang kita bener. Berdusta ini kan kita bener. Cuma beda pacet si lagi merukun orang matalan. Beda orang dua saya tak nyapa tak akor. Sampean guru arwah kirim salam ke baan. Oh iya mon sangkun kok iya keng disadar mereng disetak lem nyapa. Nah, guru kirim salam wajib nyampaki salam keng mon kirim salam tak kena aja beda apa kirim salam anu dan teh perapatan bencan boy aja beda apa. Nah jadi beda macam-macam guru. Jadi al-kadzib ini kan 4 perkara di antara 4 perkara saya wajib hindari. Bahaya ring guru nih Pak, bahaya. Al-kadzib nomor 2 wal khianah, orang khianat. Pengkhianat nih, paring EPC khianat, patoro rahasia, dudu lagi khianat nih. Beri jabatan khianat, beri apa abai khianat. Ini termasuk tanda orang munafik nih kan. Idza tuminu khonu, idza tumina khonu, mon beri amanah khianat. Bahaya orang khianat nih. Nomor 3 namimah. Nomor 3 saya perkara saya harus saya hindarin kebenakan namimah. Tungatu. Nah, nomor 4 ini termasuk al-baul, hati-hati urusan kami ini kan. Karena banyak orang tak ngeraksa dengan najis sehingga sholat tak sah. Amanyama hamilun najis, nyama ngebe najis maka sholat tak kelak apa tak sah. Tadi 4 perkara neka jauhin dan perlu hati-hati al-kadzib guru khianat, nomor 2 khianat, nomor 3 an-namimah, nomor 4 gimana al-baul. Akame. Nah, akame ini juga termasuk wal baulu 'alal badan. Akame deka badan. Artinya akame lem badan ki akame se ben seroben. Akame ben seroben. Tak ngeraksakan najis sehingga kamena nampas nyiprat ka badan. Iku ca al baul 'alal badan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat, tsumma yahbitul malakani al-ghalidhani. Setelah menjelaskan tentang mayoritas azab penduduk kubur gelek sebab keme, Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat 2 al-ghalidhani. Sifat dari malaikat 2 ini ghalidh, kasar, keras. Malaikat lembeknya ada. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Allah Subhanahu wa taala andik malaikat saya tugasake ning neraka nika untuk nyiksa ghilad. Kasar. Siapa malaikat kasar, benih siapa manusia. Mon manusia tak kening kasar. Walau kunta ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh dening Gusti Allah, seandainya bener kasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya orang-orang gelak bakal nyingke dari nah, Kanjeng Nabi bener berarti Kanjeng Nabi tak kereng. Kanjeng Nabi ini ya lembut, tapi mun bojana perang ya kasar. Jadi beda kenang Nabi tibi, Nah, jadi sifat malaikat ini tak kenal apa-apa malaikat. Tandi rasanya ser tandi malaikat ini. Ghiladun, shidadun, kerang malaikat. Yakhriqanil arda. Tak kung nangkung bumi ini pemeroka bi malaikat nih. Malaikat 2 ini bumi pemeroka. Ewek suwek, ere-care. Tak sobek ini. Sebek sobek bene muah tanah. Malaikat setukang renya rewek nyuek dekat tanah niku. Yakhriqanil arda. Wa huma mungkarun wa nakir. Gini kan saya kasanya malaikat mungkar nakir. Faya jelisa mongko padha lungguh sapa si karuni malakani hu ing mayit. Fayakulani mongko padha dawuh sapa si malaikat luru, yakni mungkar nakir niku wa lahu maring si mayit. Man rabbuka ila akhirih, man iku sapa rabbuka utawi pangeran sira ila akhirih maring
Pertanyaan maring akhiri pertanyaan ini malaikat luru waman nabiyuka waman ikhwanuka wama imamuka wama kiblatuka ini wajib nih kudu elebeti Pak. Pasti terjadi dekat kulit sampean nih marrabbuka waman nabiyuka waman ikhwanuka wama imamuka wama kiblatuka pasti nih pasti terjadi. Anda mau tak lulus wah bahaya nih kamu tak lulus ke budine. Fa in kana mongko lamun ono sapa si mayit ono iku min ahli sa'adati saking ahli ni bejo sa'adah fayaqulu mongko ngucap sapa si wong Rabbi utawi pangeran kula iku Allahu Gusti Allah wa nabi utawi nabi kula iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa dini utawi agama ingsun iku al-islamu agama Islam. Wah tanya kibi malaikat tak kena kebiak kerja nih karena beda orang anarangaki nih kebablasan dan kadang sehingga pertanyaan malaikat mungkar nakir hajo tak nako deh beda kan orang ngajareta malaikat mungkar nakir tanya dah aja kain mainan wah entah malaikat tak sebudu nikah beda orang ngajareta marrobuka siapa pangeran abon doh tak tahu tak malaikat ya tanggalan bila abid pada dina kami tanya aki ngaseban masa sebudu ya malaikat keterlaluan lah keterlaluan ditanya aki man robuka mana man apa mungkin pun tak tahu ngaji nahwu apa cuma malaikat dimma pada malaikat dideng-deng sini ke sobong cak terlalu karena mereka sangat genting keadaan lah aneka antara selamat bi tak selamat baca bi tak baca pertanyaan neka walaupun mungkin kudu sampean gampang ngocaki man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammad nabi wa ma dinuka al-islamu dini gampang mungkin ngocaki tapi aku tak segampang nika jawaban nika mun bener orang-orang saya tetiaki orang sebeca tining Allah Subhanahu wa taala nanti jak terlalu napa acareta bareng-bareng semestena aneka sangat mestena orang ruang ngetek tako sehingga bisa ngestetek ken mainan tadi ken mainan kok mon mate buntu kain sekona tadi tak tanya lagi bi malaikat kain saya dua bedo saya punya taketan aru punya jain marah buka siapa pangeran abon ngasih mari lah tanya lagi ya lagona tanggal lampi tangkain kafan kan nggak nih kan tak pantas artinya benar bahan untuk candaan tayyib mun hanya untuk sekedar napa orang maleta stres orang maleta tak sompek cuma cek sampai beda ngintengaki deka pertanyaan malaikat dua nikah marrobuka wa man nabiyuka adapun orang-orang semin ahli sa'adah orang-orang yang selamat daripada apa neraka becah masuk ke surga fayaqulu rabbi Allah wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa dini al-islam pangeran kula Gusti Allah berarti orang yang ahli nyembah Gusti Allah wa nabi Muhammad berarti orang yang ahli maca selawat dekat Gusti Kanjeng Nabi macam-macam beda orang saya tanya ki wallahu alam bener tak bener kula tak oneng beda orang ngacerita marrobuka siapa pangeran ben tak tahu aja pokok karo jauhna tahu nah tang pangeran padewi pangeran Syekh Abdul Qadir tang nabi padewi pangeran nabi dan Syekh Abdul Qadir wallahu alam bener tak bener kula tak one king beda orang ngacerita ngak nikah karena ta'alluq kecintaan dengan Syekh Abdul Qadir ini jarang pacet orang setan yang tergantung dari kesenangan nah ya mutul mar'u ala ma'asya alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih orang setan jangan dari senang senang ishari ya mati tepat ishari waman nabiyuka sahabat nabi nabana assalamu alaika zainal anbiya assalamu alaik mula lagu dia jadi berarti ishari engki kita tergantung apa bacaan waman nabiyuka sahabat nabi nabaan ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim oh maulid simtud duror maulid habsyi
kamu pacar cinta nak gila lebat solawat ngani ke bener bareng tak mungkin bakal jawab. Nah, ketika ampun lulus dari pertanyaan nikah bener ke pasti bener telkenin bener modin gila sebelum mari kulit sampai nekopur modin ngocak idza ata alaika nama idza ja'aka malakani mun datang daban malaikat dua cak kok takok fa innahuma abdullah karena saungkun jaga bulan Gusti Allah ban bakal tanya daban pasti atanya daban marbuka telken bi modin ini telken tonton marbuka maka jawab Allahu Rabbi cak kebaik sampean entar kereng mata keje modin tepak majada aja tadi teman-teman bi kanjana yantem di budi nikah mestinya mengambil pelajaran saya wah Arya pertanyaan malaikat saya antara selamat bi tak selamat min ahli sa'adah atau min ahli saqawah antara selamat bi celaka ya tak nyambung pancet aja mekol reng mati ngelating di budi pau reng di majua mosok mekol reng mati ngelating wak sampai reng pong borok hoiron wa ana sehat bener iya tretan tompan abuan tretan der boy pancet tak takok nanti mun sampean tasyi'ul janazah ini ke sunnah tasyi'ul jenazah ngiringin mayit ini ke sunnah hukumah ngiringin mayit sampai ke kuburan ini ke sunnah karena ini kasih lebih lebih jadi peringatan ke kulit sampean jadi mun bener yang mati sunnah norok saungkun lekar kadung salah kaprah bener yang mati kiai beri jaminan jadi tak norok ke kuburan mestinya tasyi'ul jenazah ini ke norok buntek jenazah terus sampai ke kuburan jadi betul-betul saat nikah ongku kulit sampean bisa nangis saat nikah ketinggal orangnya masya Allah sahabat dari atas saya tampan tidak bebe tak berdaya ampunan sahabat dak liang lahat luang landak kayak beri ding-dingare demam lah tak kerja nah mesti nggak nikah orang nikah ngambil pelajaran nggak nikah jadi ngelating sangil lego kita oneng reng kamen ini cek saronongku ini cek reng katil ngocak songkun yakni bilisani halihi kelaban lesan hala unzur bi'aklik anal muhayya linaklik jangan katil kam saro mithli bimithlik kakek mau najilingan kau cak ciling bi mata unzur bi'aklik congok bi akal benar di akal benar binatang anal muhayya linaklik engkau diciptaki untuk ngalebeen dari alam dunia ngale ke alam kubur katel ngocak anal muhayya linaklik kamsaro mithli bimithlik berapa saya nompak engkau kata beendri ya odi kata beendri nompak engkau le berapa kali lah bodoh saya stainless makin bodoh karena mele bodoh saya besi biasa bodoh saya stainless bodoh saya ngangkui kursi roda roda sotok saben Pak Mutin almarhum Pak Bu Siri Mak Siri ini kan pamit ke gula rencana katilnya kayak udah roda jadi orang malah tak sengkah karya nyaman nyotok umpah daki masuk ke Indosiar azab apa rohnya mana lebih film Indosiar aja mau soal jalan TV katilnya jalan TV edimah pada katil jalan TV azab nyocot deh jalan TV mayit azab tukang maidu kok judulnya tulisan katil aja azab tukang maidu aja jalan TV masuk di Indosiar jadi mah pada katil jalan TV iya polanya beri gelindingan apa nyaman nyotok deh ya jadi kula ngocak ke mak siri aja karena sunane pekol sekanan senang kiri kanan pekol lagi kiri kacer senang kiri kacer pekol lagi kiri kanan neka sunan sekira mau pecegem mayit ini ke sekira langsung jegeh berarti soko sabak ya ada
Saumpama bejege nika langsung jegeh mayit nika. Berarti sokon sabak ya ada pekol. Seneng posisi kiri kanan, katel sabak kiri kacer, posisi kiri kacer, pekol berdekir kanan. Sampai mau ngebai kursi, napa ngebai roda nika, ebri gelindingan ya malah ngelang aki kesonahan sampean. Oh iki tak sae tigel pon orang male banyak genjer nemekol ana sarirul manaya can katel engko rek kena nereng tedung tak gejeg kena nereng tak gejeg ki jajal sampean lenare dek remeras sana tedungnya saja biasa ndegep dek remeras sana kira-kira katel R aja gratis mereka karena bagian anu juga apa majelis selawatan lu tak ngerti ke arten padahal nyerita ki katel aja aduh ke turi putih jeng jeng turi putih jeng jeng ditandur ing kebon aku waduh joget jeng nyerita ki reng mati joget turi putih pitutur kang putih ana celeret tiba nyemplung umure menungso mung sak cumeleret tiba nyemplung mbok kira kembang apa bene kembang ya geger oreng ya geger tanduran kembang kenongo ana ing guwa tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa menungso kan cek ki kurang jelas aja tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa menungso genah lese mekol aroba oreng lem ki joget seneng ya turi putih ya lah tak tau arten ari kues turi putih web turi putih wah wis suwe ker neser gula awit suwi de cerita tereng mate can gula tapi joget dadi turi putih jeng jeng turi putih jeng jeng ditandur ing kebon agung aku kebon agung dinari yang arah tato cek kebon agung je kebonan kang agung kuburan ji ponan saya taman oreng biasa oreng namen pas oreng saya taman jadi saya kocak kebon agung ya ji kebunan saya agung karo kebon raya aja kebon apa ji tay kebon kaju ada kebon agung kebunan oreng saya taman mereka kocak kebun agung ngaku di sepeleret rupa biban nih bener ngocak katel nika ada orang saya ajeling nika Allah bodoh saya bentar bodoh saya laon macam-macam mari saben nika bahas akhirnya bila pun si mayit nika berhasil menjawab malakani malaikat dua saya sekasar gila kasar pertanyaan enggak ada jaring polisi atau nyodok maling bengaruh kentes ngocak dima ngecok dima bane ayo ngecok macam-macam polisi biasanya ada orang-orang nggak nih kewe kasar pak bodoh saya dok kokona macam-macam buat nikah orang ini kan kisah nikah tanya aki malaikat ghalidhani kasar kedua nikah tak kening sogok malaikat je masih bersem kelesa benda malaikat akhirnya mesem tandi rasa neser malaikat je lah pray ada yang saya kena neser kuatik bumi ini langsung pemerokawi malaikat wah dak remah ban takung nangkung dia bener ki ngali akada entane pemerokawi malaikat dua nih kak Masya Allah untuk menembus da orang gila saya bakal tanya akil mon si mayit gila min ahli sa'adah fa in kana min ahli sa'adah mon orang saya tanya akil gila orang saya becah maka jawab Allahu Rabbi Allah wa Muhammad nabiyyi wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam tang agama Islam tahu sanu tuh KTP pian ke malaikat percuma wa ma dinuka apa agama ban Islam malaikat
ngaku sensus biban dia. Wa man ikhwanuka sapa teretan ban al muslim akhul setretan tongkel bapak dua. Bapak bini boleh berarti beda tongkel lemak kula malaikat. Apa? Mana benih kagak jawab ciong. Arya monoreng takor bisa teretanan apa boleh pada Islam mah. Wa man ikhwanuka sapa teretana ban? Mesti tanya aki kapi. Mun selamat. Mentar muka pada selamat kapi nggih. Ki masih sampean ngapa lagi makin tak bisa kecuali orang se ahli salat ben solawat rukun ya hadap ke kiblat. La ilaha illallah. Akhir ada remah bila pun si orang saya tanya ki kela orang becah fayaqulani mongko dawu sapa si karune malaikat lahu maring si mayit wong kang mukmin num turu sapa sira naumatal arusi kaya turune manten anyar tedunga banenga tedunga kamatan anyar lah apa neng main neng kuburan dia beda kehidupan engak neng tunya singke diibaratkan engak kematan anyar enten kehidupan neng alam kubur ni ketak pada bi kehidupan neng alam tunya cuma hanya tasbih nikah perumpamaan tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru num karena umatil arus aneka bene berarti tedung engak reng kematan anyar bene nikmat tedung ning kuburan ring angak nikmat kemantan anyar seneng tedung ning kuburan neka engak seneng tedung kemantan anyar bener berarti ning kuburan neka bayangan kulit sampean pada bi ning kehidupan enten tak pada wallahu alam Allah taala sing maha ngauning kata apa di ning dalam kata jere tau ning hanya saja kula panjenengan neka aneka tasbih diri serupakan dengan tidurnya pengantin baru saking nyaman tedung tenang tedung tempat saya tenang maka ketika berada preman entar ke Imam Malik bin Dinar ulama kabir orang raja ulama saya terkenal Al Imam Malik bin Dinar satu saat berada orang preman mabuk lebat di situ tempat adanya ada orang tunjuki engkau tempat sebisa tenang kak engkau sekarang kau bisa tenang bisa rebahan bisa tedung nyaman bisa tenang kau akal pikiran ya marhaba ahlan wa sahlan ya terakhir engkau ben terakhir ke kuburan preman rengamu kurang ajar tak kenal engkau bener toko le duar dia pon tanya boleh kau orang di mana kenang nak tempat saya nyaman kangkui pikiran pikir nyari diskotik tempat saya nyaman pelacuran mungku preman gele ora tak genang ku atanya der-bender di tempat hiburan tempat saya bisa seneng tenang kiba ke kuburan siapa sing ngebo ora setiap masjid Imam Malik bin Dinar ngetek si preman ring ngeding siapa ada Imam Malik bin Dinar kan beda preman sini kira tahu kenyamanan kiai yang pancet lo tahu oh iya benar kau temu nongko biasa deh cira terus preman ngeding siapa di Imam Malik bin Dinar oh iya salepan benar bingko kau temu deh biasanya apa bingko jadi semakin semanis semakin tak kenal sama Malik bin Dinar ngetek terkerjut entar boleh akhirnya ke masjid ternyata Imam Malik bin Dinar merseen loka-loka saya toko lagi bi preman-preman nih kan seporan gula oh bahan kita minta seporan kok nanya pora kada kata beliau apa karena engkau gelak ngelatih tang kesabaran bilang kok sabar balis ne swarga mosong kok balis swarga engkau balis coba dah ban tak mungkin maka engkau atuaki dah ban atuaki mater selamat ya wah itu gole tuh kada ji lah terus sampean ngajak dekat kuburan dak ramai ya karena tempat paling tenang di wis ada orang sibuk nyari dunya ada orang macam-macam dalam wis neng wis ban mau nyari ketenangan ini nak dikenang tempat paling tenang ban mau nyari ketenangan mon ban ki nyama odik ning dunya orang tenang odik ning dunya ring soki tenang tanya dek soki sibuk ada kemarin salah kok sepeda kita lunas kali setahun jereken mon jereken keng otang namanya
Can orang nyaman tenang, can sere tenang. Tak ada ketenangan kecuali tenang ning kuburan di keburu tenang. Eta mong kutok sepetok orang tenang tak tenang aja. Mengkaro setire can orang nyaman nabine dua tanya kinge. Lato karto benare. Nyanyi mulia ban ya. Ngancam si bunuh diri. Ngadu tambah tak tenang. Weh lah jelnya jel hitung beban lah. Tanya ada orang sandi motor dua tenang can siapa? Mikir pace kedua abana belu sepolo bi saya apa tak tambah tenang tanya kita orang si punya sapi aku tenang ngarek siang malam tak kau berengol ini bini na sapin malolo saya tahu gue ternyata orang tenang ni kan ki orang mon wal gonu roha orang sekonaan ni bakal tenang. Al-qanu raha la yakthuru hammuk ma kudir yakun. Orang sing nerema ternyata tenang. Nyari yang tenang sampean. Bene congok pulan sokinten. Orang mau nerema bakal tenang. Lah ketenangan nikah kuburan di sehari ketenangan. Apa sih tenang kuburan? Oh bene ketenangan yang dunia sampai tenang ke kuburan belum tentu. Tenangnya kuburan bisa tenang di amal. Al-Quran sih tenang. Allahumma ja'al Qur'anan napa munisan qarinan neng doa khatmil Qur'an hujjatan lana la hujjatan alaina ya Allah tetiaki Al-Qur'an ni ka penghibur dan kau le hiburan ku aku neng kuburan ni Qur'an to ada boleh hibur nala mun sampeyan tak nyari hiburan neng dunya to tapi tak bisa menghibur dari mangken tak ngebay hiburan neng kuburan tu ya Yesus saungku jala bola dadi mulai mangken tempat tenan nikah ya kudu hiburan kelaban Al-Qur'an kelaban sodako ini termasuk majelis-majelis ngaji ngak nikah insyaallah saya bakal jadi tambahan amal ibadah saya keterima sing kekuaku ganjaran bakal ketelak ning alam kubur dening Allah Subhanahu wa taala teh dunga kemantan anyar reng kemantan anyar Pak ijak tanya aki seneng tok nya kemantan anyar saungkuna syair saya populer neng kanca santre ya lailutul ya naumuzul ya subhi ya subhu la tatlu'i wahai malam panjanglah wahai tidur menyingkirlah wahai subuh jangan keluarlah ane ke saungkuna bene kamantan anyar ya ari ya syair orang seseneng bojong malam seseneng bojong malam ini kesompek kedatangan hari ini kah tuh lah keluar boleh hari re lah ketemu na boleh bi orang lah ala gua boleh tuh mana tahajud ketemuan bi Gusti Allah sini ke orang mulai cinta kan seneng gua duaan ya dari rumah kemantan anyar kan seneng gua duaan Eki Yasaki dak kemantan anyar padahal nih saungkuna syair ya naumutul ya subhutul ya naumuzul nih saungkuna untuk orang segiamul lel bener untuk kemantan anyar keng cuma ekebe tolesan neng tembok kemantan anyar wahai malam panjanglah wahai tidur menyingkirlah wahai subuh jangan keluarlah dah iya tak terus tulis subuh maksudnya pola dua-duaan bisa bine dia tolesen neng kamar pacet santre tolesen neng tembok ya lailutul ya naumuzul ya subhu la tatlu'i ya la subhi qif la tatlu'i he subuh mandeg ban di mana subuh mandeg ya subhul laqif la tatuli wahai sopu ambu jak keluar engkau tok notoka giner ya ane ke sampune syair orang setahajud munajat ke Allah Subhanahu wa taala imun kemantan anyar ya banyak macam mah tak bisa cerita aki kula be kemantan anyar neka bede tolesan neka kamar kula kengak kula tolesan baca epar kula laki kiai kapi falamma ra'at 'iri kabiran tabassamat fa adkhaltuha nisfan fabakat li ahliha fakultu lima tabaki faqalat 'alal baki iya anu tulisan aja tulisan apa artinya jangan gula oh pikir-pikir ngenangan oh dolem artinya masuk ya artinya ya falamma ra'at 'iri kabiran tabassamat beda tulisan sampai mangkene kamar gula nika gula se nyelamate gula kan Mas Hobi jadi gula kate dung ning kamar Mas Hobi
Saren ning kamar Mas Sofi, tole sih Mas Sofi subur kamarnya. Falamma ra'at iri, ketika istriku melihat iri aidzakari tang dakar iri kabiron tabassamat, wah mesem bolan raja. Fa adkhaltuha nisfan fabakat ala fa adkhaltuha nisfan falamma ra'at iri kabiran tabassam fa adkhaltuha nisfan fabakat li ahliha. Pelebu separo nangis. Persis pajat wis. Fakultu lima tabki mek nangis. Faqalat al-baki, tulisan mesan lah kabiyaki deh. Lebe jangan gula. Nanti pola benaman tu aku beri tulisan dia. Keng beri gemper malah ngerti manton, reng manton bene santre. Bedoreng aku cinta tapi ting malam tedung. Masa cintanya sampean ketemu bi Gusti Allah nika tak merasa nikmat ning tengah malam, justru edina tedung, orang nyaran-nyaran edina tedung, sebine tedung tak ngereken dak selake, berarti kan tak seneng. Oh tapi selake letak ngedep dak sebine, berarti kan tak seneng. Merkene Allah Subhanahu wa taala bersabda nika hadis qudsi dari cerita aki qala kadzaba man idda'a mahabbati idza janna al-lailu idza janna alaihi al-lailu nama wa tarakani. Kadzaba man idda'a mahabbati, congocoh carpak orang sing ngaku cinta kangko hatta idza janna alaihi al-lailu nama anni wa tarakani, tapi sayang mon malam tedung dari engkau. Congoco. Tapi mungkin mumpung malam, setiap malam neng bulan Ramadan kau beraki 2 rakaat. Mare tarawih, mare witir, darusan, tedung awal lagi malam menjelang subuh jaga. Derem merasana munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Sandi anak minta ke pangeran, anak tangisin anak. Sak keluarga minta ke Gusti Allah supaya jadi yakin keluarga si bahagia. Setron di anak, semacam-macam pengeterokna sampean, setron di rezeki halal barokah, setron di ilmu manfaat barokah. Ya jaga malam. Mun tadi diri dimah. Sing pacet orang jadi ya mun cinta seneng buat duaan. Nah, seneng buat duaan orang mun seneng lah. Orang mula la ilaha illallah merasakan nikmata qiyamul lail ni Mak, wah ki seakan-akan abon pon odik dalam swarga, dalam kenikmatan. Cek saking orang ning alam swarga je ngrasaki nikmat engak sik rasaki kok, maka cukup kanggo engkau kenikmatan swarga ri lah jan. Artinya engkau letak tertarik dek kenikmatan swarga karena engkau ning dunya bisa ngrasaki nikmat swarga. Apa kenikmatannya swarga? Ketemuan bi Gusti Allah aku ning swarga ya. Ketemuan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala saya sempe setiap saat saya pentok aku etemu bade seminggu sekalian, bade seminggu sekalian, bade sebenare, bahkan setiap saat bade ketemuan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walikullin darajatun mimma amilu, tergantung daripada amalah, bergantung daripada amalah. Semakin banyak amal semakin tinggi derajat tuh. Beda sebulan sekalian, beda setahun sekalian 2 kali. Saya panggil bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Warzuqna an-nazar ila wajhikal karim, tuana para ulama. Ya Allah, paringin rezeki bisa ketengal memandang secara langsung ke laban ajunan pakai swarga ajunan Gusti. Nikmat sepaling raja. Gusti Allah matabar de orang-orang penduduk swarga. Apa gelem ban ke berinan kenikmatan wahai penduduk swarga? Ya Allah dan kaul ampun makin beri dalam kenikmatan saya sangat luar biasa. Napa ada nikmat lebih agung dari nikmat surga? Nah, ketemuan bi engkau tentunya lebih raja nikmat. Oh, maka setuju penduduk ahli surga. Lopah dek nikmat-nikmat surga nikah terus menikmati memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Ajling gunung pemandangan seindah dek menikmat tah. Ajling derma bulan bintang pas pakuwa mon bisa ngabas dekat Allah
Al-Khaliq, bisa memandang dekat sang pencipta, ciling dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'anna syamsa tajri ala wajhi, seakan-akan matahari ini berjalan di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, pantas Kanjeng Nabi ada buah ngak nika anta syamsun anta ka'anna syamsa tajri ala wajhi, dan para sahabat seakan-akan matahari ini berjalan hinggap nih wajahnya Kanjeng Nabi saking sinar Gusti Kanjeng Nabi. Pas pekuat data Allah Subhanahu wa taala. Ki orang-orang saya ngerasa akid tahajud, qiyamul lail, bajang malam, mereka adalah orang-orang saya markena kau beraki cek les males cek kasengka mumpung bulan Ramadan makin neka. Nah, neka tedung orang saya selamat. Nom kana umatil arus, nom naumatal arus tedung enggak tedung kemantan anyar. Adapun tedung orang saya tak selamat, nom naumatal Dabaki amal kafir. Adapun orang-orang neka orang si mukmin fil gabr yuqalu lahu nom naumatal arus wal kafir yuqalu lahu nom naumatal manhush. Adapun orang kafir dabaki tini malaikat tedung bane ngak tedung orang bingung. Orang bingung itu tak ngerti tedung. Tidur tapi tidak tidur, tedung tapi tak tedung. Dari mana tedung tapi tak tedung? Ya tedung orang bingung ya. Kersak jaga. Padahal mau cek ngaku punya sepatu. Buruh tako. Baca tedung tak tenang karena orang tedung mun tedung enggak kemantan anyar, tedung orang seiman, tedung tenang, tedung seneng, tak di rasa tako. Sebine kita tako karena kok lah santing bitang laki ada barang saya ketako, beda keamanan bisa senangkung. Amal kafir, adapun malaikat ketika ada budeka orang-orang saya kafir gelak nom naumatal manhush, tedung bener tedung orang bingung dalam keadaan saya gelisah, tedung tak tenang, serba ketakutan, serba takut. Alhamdulillah. Oleh karena kadin to tore kalau sampean bakal ngalam na alam saya tak pernah ia alamin ke alam kubur nih ke alam barzah ini kasih bekal napanya mana saya bekal menentuaki kauluban panjenengan, saya menentukan kauluban panjenengan ini kan kita ke alam kubur bila pun bagus tepak nikah saya selamat saat nikah maka kauluban panjenengan insyaallah bakal jadi orang yang selamat, amin Allahumma amin. Maka ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala warda ketika lebat ning kuburan niku mesti nangis. Tanya ke sahabat, panjenengan ya ceritain swarga ceritain neraka mata beki panjenengan tak nangis. Idza dzukira ahwalul jannah wan nar la tabki, cerita aki keadaan neraka keadaan surga sampean tak nangis. Wa idza dzukira ahwalu yaumil qiyamah, ketika cerita aki keadaan dina kiamat sampean tak nangis. Tapi apa sampean ketika dzukira ahwalul mayyit fi qabrihi, ketika cerita aki mayit ning kuburan sampean nikah hatta bala lihyatu sampai beca nikah jenggun Sayyidina Utsman bin Affan karena derita kon. Karena engkau mereng hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selamat neng kuburan dia bakal fama ba'dahu aisar, maka lebih enteng lebih ringan seterusnya. Tetapi bila celaka neng alam kubur ya fama ba'dahu asyad, maka lebih sengsara, lebih parah, lebih repot, lebih susah neng alam berikutnya. Mergen kok nangis neng alam akhirat engkau tak perlu ketangis, apa sih ketangis tapi neng alam kubur engkau wahdi engkau bitibian engkau mergen kok nangis. Nah, seneka mun neng lebat kuburan di maban kuburan di maban kudu nyari setia tak kau tak melo kenengan neng tir-tir pola tukar guling saben setia mun ngale kuburan keluar aing keluar baca sabe nyare cek mak seman songai kang takok kene kelanyok mbian semo tengah bae nyare tempat sebekale tempat tenah takut tak melu kabeh kapling setia Pak kuburan kapling setia ya karena kulit sampean tak kira kubur lem jompok tak kira masih compok sampian tetapi pekol bianan ya nangis ngempe ape
takir kok bu lembung kon takir tetep ayo aja. Nah, jadi neka perbedaan antara orang yang selamat di orang yang tak selamat. Tedung ngak kemantan anyar num naumatal arus, tetapi orang kafir num naumatal hamush. Tetapi tedung kemantan se napa manhush. Tedung orang kafir kela num naumatal manhush. Tedung orang sebingung. Tedung tapi tak tedung karena gerasa tako, gerasa ngetek, tak tenang. Ngamun tedung kemantan anyar tenang. Wa yaftatahani lahu wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما الله وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا كتر أنثى وذكر رب وفقنا نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. به الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم من كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هبر وبرسوس المؤلف هذا الكتاب المسجد ووصول المغفرين ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد محمد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشوا بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطف وعافية وأن الله يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وعلنا الله سبحانه ويرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن وما عملنا من عمل الصالحات في هذه الشهر المبارك. يعيد علينا سنين بعد سنين وعما بعد وما لا ما تحب ترضاه
أن الله سبحانه وتعالى يفتح على فتوح العارفين وفقنا في الدين ويعلمنا التأويل وعنا سلفنا الصالح مثل جلسنا وإنا وعلم طلبنا وعلم قصدك وسدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.